ngo mabukwe ngo niki se niki niwo kuzariye umugabo za famille ngo jewe iwe rakijijwe ngo umuyumbe cyane ibintu za famille ngo yabivuyemo tiyoja kwiyo cyamwene wabo ubukwe ntanti bumureba inama ya famille ngo nta mwanya ngo ari mu mahombi. Iyi ni communauté hano ingi yitwa Agape, ejo bokora inama bakayihindura ikaba Adonai, bwaca bakayigira Bersheba. Mvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hariho kese zimwe ikanisa ritorwa bitungana famille tatanze permission. Habe nubwo uri umudiakoni, habe nubwo uri umuyumbe, uzawerekwa ukerekwa nico nari. Ari ibintu ikanisa ritorwa dukora ifamille itarashira wakoro. None ngo famille ngwapi? Ngo uri mu mwuka gusa. Mu mwuka sawa. Perezida Salomo dufasha dusomere mu Kinyarwanda. Luka 19 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Some mu izina rya Yesu. Yesu agera i Yeriko. Arahanyura. Yego. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Yego. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukangaja imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yaragiye kuhanyura. Yesu ageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Amen. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanje ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yego. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu ku 10. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Acte zakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 8 wonyine. Acte des Apôtres igice ni 9 umurongo wa 8 wonyine. 9:8 zakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 8 wonyine gusa. Bibiliya iravuze ngo Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira ico areba. Yego. Baramurandata bamujana i Damasiko. Amen. Akoze cyane. Turashima Imana kuba hano muri no mugoroba. Dushimira abavandimwe bagize umuryango witwa Hope Ministry badumye tugira umugambi wo kugera hano. Imana ibashoboje bakoresheje banyuzemo, natwe turaza turahagera. Kamufashe abicaye muri iki kibanza dukomere abavandimwe b'uwo muryango. Dushimira abantu bose hano imusasa, inshuti, abavandimwe badusanga ibikorwa bitandukanye. Imana ikomeze ibabere byose. Abashumba Imana ibagirire neza, cyane cyane abashumba bagize itorero rya EPCM, ari naho abanyamuryango ba Hope bakorera, ndetse n'ubworoherane mwatumye bakorera muri iki kibanza kitari icyanyu kandi arico ari iwanyu bakorera. Ni reconnaissance. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Twishimire abavandimwe twagendanye, Evangeliste Gakunzi Peter ndetse Evangeliste Mukwege. Imana ibagirire neza kandi ibahe umugisha. Turi kumwe na none uri kudufasha kubyuma ide, nawe Imana
imufashe kandi imugirire neza cyane. Kuba tudaherukanye bashobora kuba baragize ibyago, Yesu aracaye ku ngoma, nanone abagize umugisha, izina ry'Imana rikomeza rihabwe icubahiro. Tujya kuganira ijambo ry'Imana mu minota mike, umunsi wo gutangira nk'uko Mugunga yarabivuze, hanyuma tuzakomeza. Baduhaye ikigwa kiri muri Yohana wa mbere kivuga hejuru yo kwihana. Uyu munsi nahisemo ko tuganira ijambo rivuga ngo guhura na Mesiya nk'ikimenyetso cyo kwihana nyakuri. Guhura na Mesiya nk'ikimenyetso cyo kwihana nyakuri. Guhura na Kristo ikimenyetso nyakuri cyo kwihana. Bwana sifiwe sana. Guhura na Yesu ikimenyetso nyakuri cyo kwihana. Nifuje ko tuganira ubuzima bw'abantu babiri mu mwanya mutoya nk'uko mbibasezeranyije. Tuganira ubuzima bw'umugabo witwa Sauli Paulo, nanone tuganira ubuzima bw'umugabo witwa Zakayo. Abo bombi muri Bibiliya y'Igifaransa umutwe titre iravuga ngo n'ukwihana kwa Zakayo, kwihana kwa Sauli. Tutagiye mu magambo menshi na cyane cyane ko hano hari abantu b'abarimu ba Bibiliya. Agira ngo mvuge ibintu bitatu gusa kuri Paulo, nimara ndaza kubabwira ibimenyetso biranga umuntu wahuye na Mesiya, ariho tuza kurangiriza isomo ryacu. Paulo yabaye igihe navuga ko atari kirekire, ko bavuga ko yapfuye ari hagati y'imyaka 67 na 68, aratarageza 70. Mvuve ko yari akiri umugabo neza uryoshye uri hagati. Nubwo Paulo yabayeho ubwo buzima busa naho ari bugufi, ariko nanone ubuzima bwiwe nubwo bwapfuye buracatanga ubuzima mu bazima bariho. Nubwo Paulo atagihari, nubwo Paulo ubuzima bwiwe butakiri palpable, ubuzima bwacu budashobora guparupa ngo tumukoreho, tumuvugishe, tumutelefone, tumwandikire kuri WhatsApp, ariko nanone ubuzima bwe bwoba bwarabaye bugufi, bwoba butarabaye bugufi, nanone buracatanga ubuzima ku bazima bariho none. Kimwe mu byo dushobora kwigira ku buzima bwiwe nuko buri muntu wese akwiye kubaho ubuzima ategereza ko ubuzima bwiwe bugomba gutanga ubuzima ku bandi bazima. Kandi nanone n'igihe cawe kiramutse gishitse nkuko Bibiliya ivuga ngo Dawudi amaze gukora iby'Imana yashakaga gukora ngo arasinzira. Igihe cyose waba warasinziriye ugomba kwisinzirana, ugomba gusinzira, ugomba gupfa, ugomba kugenda. Ariko nanone ibikorwa, imibereho yawe wabayeho ugihari igasigara ivuga mubariho mu gihe wewe utakibaho. Amen. Dufite umwarimu mukuru, le modèle parfait qui est Jésus. Niwe wabayeho ubuzima navuga ko ari bugufi, arasa n'uwapfuye nko muri kino kigero canje nico gihe Yesu yagendeye. Ariko nanone impact y'ubuzima bwiwe mu buryo buri positif. N'uyu munsi abazungu, abirabura, abize, abatarize bose barekonesa umwami Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwabo. Alléluia. Natwe rero nk'abize, nous devons vivre cette vie-là. Tugomba kubaho ubwo buzima, tugomba kuadopta ubwo buzima bwa Yesu. Tukabaho ubuzima n'igihe ubuzima bwacu butazoba bugihari, ugasigara butanga ubuzima mu bazima bazoba bagihari. Mbese imibereho yawe ukubaye, utekereza ko hari contribution kana kurimo gutanga. Utekereza ngo ni wava hano, utekereza ngo ni wazinduka, utekereza ngo ni wapfa, uzaba hute? Uzapfurangire, uzajya muri uzabungira Bujumbura, tibamenye ko babunze kandi warabayeho n'imyaka 14. Ari umuntu ushaka kubungana Musasa muri serire, kwagira amezi abiri utarabimenya ko yabunze. Kandi mwarabanaga. Kubera contribution yo ni ntoya, urwego absence na presence bizenda kungana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ariko dukwiye kubaho ubuzima bw'impact positivement ku buryo umuntu wese tubanye akwiye kumenya ko hari intwerera. Ntabwo waje Imana ntabwo yakuremye ku bwawe. Yakuremye ku bwawe bien sûr, ariko yanakuremye ne ku bwacu. Ntugomba ubuzima bwawe ntibugomba guturuna autour de toi-même. Ntugomba kuguma gusirikira gusa kuri wowe wenyine. Bugomba kurenga imbibi, ugapenya, ugasatura, ubuzima bwawe bugatanga ubuzima ku bandi. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Cyakabiri rero dushobora kwigira ku buzima bwe. Paulo yari umuntu wize, sibyo president? Paulo ngo yari yarize. Ni somo twigira aho ngaho nuko umurimo w'Imana atari poubelle publique. Umuntu nananirwa igisirikare n'igipolisi n'ubuzamu, akananirwa ibintu byose ngo ahita aba pasiteri, zose byananiwe, wahita avuga ati naje mu nsengero. Urumva iyo umuntu ananiwe azaja mu ikanisa. Amen. Arabantu bazi ko mu ikanisa ariho hantu horoheje, kuvuga ngo iyo ibintu byose byamunaniye azasaba amasengesho. Umva ko aramunaniye, kashapu yaragoye, kalikire kumenya izasigaye n'izinjiye, compliqué. Kabasi duhinire mu kiyumbe turebe ko twosirimba minsi nkingahe tukazobona amavuta tukayobora nk'iparuwasi. Umurimo w'Imana si poubelle. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Paulo yari umuhanga, yari inshuti y'abanyepolitike, yari inshuti y'abadandaza, yari connecté mu buryo bwari bwo bwose. Pourquoi la sagesse de Paul ibigari bukumwemerere ngo abe hasi. Turabana b'Imana tugomba kwiconnecta n'igihugu isi yose. Impamvu ejo bundi umutima warambwiye ngo niye mpamvu isi irimo guharukira amatorero iyafunga ishira amategeko akakaye cyane ku makanisa. Nuko ubwabo bashatse ubuzima muri politike barabubura, aho bari bizeye bazobonera ubuzima no mu ikanisa ngo bahagere basanga akajagari, baravuga ngo hose ni hamwe tuwafungire rimwe. Ariko l'église était le modèle ku banyepolitike ku rwego igihe byose byanse bagombaga kuza mu ikanisa bakaruhuka. Ariko barahageze basanga iyindi miriho noneho irenze mu politike, baravuga ati n'ubundi ubwo twananiwe hariya naha tuwafunge tuburire byose icyarimwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akantu kamwe nigeze gutekereza nari ahantu hamwe, kubera ko abantu bahunze ibintu compliqué. Hano ntawo bo mudepite, konti wo ba ministre hari, nubwo ufite ubwenge, ubwo bustati bw'ubuhunzi urabushira kugira ngo wiyamamaze. None byose byarananiranye, ahantu wasigaye yeshima ku mbunzi ni mu ikanisa. Tahani no kwicara imbere mu bukwe, mu kiriyo na niyinga ku meza. Tahandi hano twari dufite impano zitandukanye, tuje kuba turi nkimuhira, twari dufite impano zitandukanye. Hari ababa komanda secteur w'ifizi, hari abaganga bagobye kuba ari abadokiteri bafite ibitaro bihambaye, hari abadandaza bagobye kuba baza barangura bajana mu Mombasa, bajana muri Turki, bandi bakubita hirya no hino. None umuntu yaba ari mu nteko ntiyobona umwanya wo kugwanira ubushemasi, kuko hari n'umushemasi wawe ushaka ngo yoreke umushemasi nawe akamuheza ubudepite. So none twese ubudepite bwarabuze, ubusenateri bwarabuze, ufite impano yo gupiga kabumbu biragoye, ufite impano yo kurimba no kuvuga ngo azamuka ari impunzi nabyo biragoye. Gifaransa twese cyara twara kijyamishije, amakayi twize twese twabikombore twarabitse, bamwe mwitabi barabinywa byamafiniti, akajagari karaba, ibintu byose byaranani. Ahantu gusa hose igara umuntu avuga ati uyu n'umugabo nawe yinjiye ni mu ikanisa, twese tugwane. Nanje mu nsengero nza mbona uko nicara niyinga amazi bayanserve. Cyo bituma umuntu uzamubona arashushe cyane ngo bamusengere ku pastor bamara kumusengera. Kagira nk'amezi nk'abiri, amezi wa gatatu, umwaka wa kabiri, akaza ashaka nko gusaba amasengesho yo gusenga urugo. Ariko byarakomplice cyane, yarazi ngo biroroshiriya, asanga ingazi iwe nti yari yo mu ikanisa yarakwiye nko kuyobora commandant secteur de forces spéciales Fizi. Akamaza gayo ikanisa nkuko yoyobora ibatayo. Kanisa wazariyo bazoge hano ni mu rukundo ni mu mbabazi za Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kubera ko turi impunzi abantu benshi ntibazasenga ngo igihugu gikire, tuba dusenga ariyo twari twarize kera ngo un enfant au bout d'une route trouva tout à coup, il se demandait s'il va prendre à gauche ou à droite. Où
le troisième option reste là jusqu'au soir zari zaramugoye fati ngende hano njaha cyangwa ngume hano yari afite ibintu bitatu choix multiple soit à gauche soit à droite ou soit là umuntu usanga mu bisi 9 havuga ngo mana udukirize igihugu dutaye irindi sengesho rya kabiri mani dossier yanjije imbere à gauche à droite cyangwa tugumi musasa murarakaye ngo Trump yarafunze urarakaye kuri murakara ya Trump si mwene wanyu ntumubana ku rwego kwa sokuru timuziranye uzamurakara umukobwa w'umunyabyinshi ngo kurarakara Trump yosengera wanyu ngo hakire yose ari iwabo umuntu azamarakara iwabo ngo yanze kwaje yo mu wiwe iyo ugumye mu wawe mbo mugende hanze mu izina rya Yesu ibyo yakoze i Betaniya ubwo yaririraga kumva ya Lazaro yahamagaye ububasha bwe azarava mu gituro ubuzima ibyo yakoze i Betaniya ubwo yaririraga kumva ya Lazaro yahamagaye ububasha bwe azarava mu gituro ubuzima Yesu niwe nzira haleluya Yesu niwe nzira haleluya Yesu niwe nzira haleluya Yesu niwe nzira haleluya Bwana asifiwe Amen. Bwana Yesu asifiwe Murimo w'Imana si poubelle Murimo w'Imana si ho hantu ho gukora abantu ibintu zose byananiye Cyatuma abajene tungana bakwiye gushishikarira kwiga bakwiye gushishikarira gushaka ubwenge badakwiye kubaho ubuzima busubika ibikorwa ngo urumva ngo nejo haracahari kwiye gusenga cyane kwiye gusoma cyane nigiye cyo kugaburira ubwonko ibitekerezo bihambaye Amen Tugomba kwitegura kuba bavuga butumwa gusaba tourno autour de notre communauté mu banyamurenge gusa hirya hari ibihumbi bitaramenya umwami Yesu hirya haracyari ibihumbi bitarigera bimenya umwami Yesu hano hirya hari ibihumbi bitaramenya umwami Yesu so kwishira muri iyo zone de confort kumva gusa ko utabwirije muri twe ngo nta handi biravuga muri Zaburi ngo nashize ijambo mu kanwa kawe kugira ngo uhanurire amahanga apana ihanga apana famille imwe isi yose Amen Gatatu ku buzima bwe bwa Paulo nuko haraho mu gice cya 22 mu zakozwe n'intumwa havuga ngo Paulo amaze gufungwa hahandi ngo yatabawe na mwishwa we niwe wabaye wamuvuganiye kugira ngo bamukureyo ngo ikindi cya gatatu dushobora kwigira ku buzima bwa Paulo nuko Paulo yarabanye neza n'umuryango we Paulo yarabanye neza no mwabo ndi yarafite amakosa kugeza ubwo abishwa ngo bamwisha ari kumutabara asi ko atazashoboka na mushiki wari wenyina ndama yose ngo yarakijijwe ngo bintu za famille ngo yabivuyemo ngo za famille ngo mabukwe ngo niki niwo kuzariye umugabo za famille ngo jewe iwe yarakijijwe ngo umuyumbe cyane ibintu za famille ngo yabivuyemo tiyoja kwiyosha mwene wabo ubukwe ntanti bumureba inama ya famille ngo nta mwanya ngo ari mu mahombi iyi ni communauté hano ingi yitwa Agape ejo bokora inama bakayihindura ikaba Adonai bwaca bakayigira Bersheba
mvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hariho kese zimwe ikanisa ritorwa bitungana famille itatanze permission. Habe nubwo uri umudiakoni, habe nubwo uri umuyumbe, uzawerekwa ukerekwa nico nari. Ari ibintu ikanisa ritorwa dukora ifamille itarashira wakora. None ngo famille wapi? Ngo uri mu mwuka gusa. Mu mwuka sawa. Nugwara soni uzobana nawe gusa kuitaro. Pastor tuzatwagera tuwasenge tudafite umwanya. Manu bane nawe amen. Nyoko gusigareho naso. Mvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Nubzaro onyoko bukuzufata nabi ni uzokugeraho mbere. Mwenjewe ukungwi ibintu afamye ngo nabivuyemwo ngo twebwe ngo dufite groupe yacu y'abayumbe ngo niyo mujyango usigaraye sawa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Niba Imana yarahisemo kuvuka muri uwo muryango se papa Lazare yarize impamvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Uzuko dusigaye tunipinga. Nanumva ngo hari umugore umwe ngo yavuye ahantu ngo aramaze ngo avuye Nyabujojo. Kujijisha ngo tubamenye uwo ari we. Nyabujojo. Ni Nyabugogo ndaga Nyabujojo. Bwana sifesa. Hallelujah. Miryango. Imana impamvu yatumye uvukira muri uwo muryango. Imana impamvu yatumye uvukira muri abo bene wanyu. Ise pourquoi? Ugiye gukosora Imana ufite bikero uje uraheza Imana ukosora Imana. Izi contribution ugomba gutangamo yamaze gushiramo abo ngabo nabo izindi contribution bazoguheza kugira ngo ubuwo ugomba kuba we. Ugomba kubanezererwa, ugomba kubatangira ibitekerezo, ugomba kubasengera, ugomba gutanga contribution zose zikenewe kugira ngo hantu ureleve hazamuke habe heza ishimwe ry'Imana riboneke muri uwo muryango. Amen. Hallelujah. Maze gusobanukirwa ko kimwe mu butunzi Imana iheza abana bayo ni imibanire myiza n'abandi. Kuko kubana neza n'abandi nugufungura konte idapfa gushira. Kubana n'abandi neza ni konti nugufungura limikashe nziza. Abantu benshi tuzi abantu benshi bagiye bapfa ubuzima bwabo bumaze gupfa gutya bagahita abana babo n'abagore babo bakabaho neza birenze kwa kundi umugabo wawe yaragihaye. Nubwo kubaho neza kwabo kudaruta ujya mugabo wawe wapfuye, ariko nanone kubera ko umugabo yasize abanye neza n'abandi yarapfuye, umupfakazi asigara abaho neza n'abana baramaximinga ubuzima kubera iki batangiye kuretira limikashe ifaranga se yari yarabibije mu nshuti n'abavandimwe. Imibanire myiza ni umutungo Imana iheza abana bayo. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ushize wenda yagemberuka ariko mbabwira ko mzee yapfuye ejo bundi agize nk'umwaka n'isi mikeya. Ariko mbabwira bimwe mu bintu byantangaje mu kiriyo. Uko mzee yamaze gupfa bano bene wacu bakoze inama yo guhaha. Asinzira. Umuntu yapfuye atavuga ati abantu babe benshi none gaduhahe cyane kugira ngo abantu barye. Abandi barahabonanira bari bakumburanya nafite data wacu witwa Dr. Runyambo yavuye muri Amerika. Imyaka sinigeze mubona namubonye ubwo. Ako wenda mwebwe basaza mzee karibu sana. Uyu wacu. Mwe wenda muramuzi. Twewe ni data wacu ko yagiye kera twumva ngo abibukavu ngo yagiye muri Amerika namubonye ejo bundi. Bamwe ikiriyo cyabaye ko ibaye mu manzize yo guhura abantu bari bakumburanye babonane bavugana imishinga. Uri hano? Imana ishimwe ko tubonanye. Nari naragushatse niki kiduhuje ikiriyo.
niko ngo ati Imana ishimwe ko apfuye kugira ngo tubonane sibyo ariko nyine wumva ati twozobonanye gute iyo umuntu adapfa ariko umuntu arapfuye ukazira abonetse ari umuntu uzama wigaragaza ngo urumva ngo adahari ngo ibintu uzopfa kujya twamaze dutangira guhaha no kurya ukiri muri moruge umugore azaza kurira kuri moruge amaze kurya yanahashega n'inyama niba ari n'ibishimbo bari bafite bazama babaga inkaho urakomeye ubuzima mvuge ngo amen Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amaze gupfa nibajije ibintu byinshi ku buzima bwe ndavuga ati qui est l'ami intime de mon papa ninde nshuti ya papa kurenza abana kuko mama ntibajanye kaka niwe mwana wenyine yabyaye ntagira umukobwa ntagira umuhungu yabyaye umwana umwe w'ikinega ari we data umuhungu we arafa kaka arasigara aracyahari none papa arapfuye mama ntibajanye babaye imyaka hafi 40 kaka wabyaye umwana umutarabyaye umwana w'umukobwa akabyara umwana umwe w'ikinega akaba ari niwe wonse ibera igiwe arasigaye ntibajanye nanje ndi imfura ye titujanye bashiki baje tibajanye nawe abuzukuru n'abakazana n'abakwe nta muntu n'umujanye nawe basi kidufashe n'amahuzu indi-10 w'amakostime ngo tuyamwambike yose yajane yarayaruhiye yarayaguze yarayasonesheje yarakubitise kugira ngo yabone Tabo yigeze ahitamo ihuzu yambara nitwebwe twasigaye nitwe twahisemo igihe yambara swate niba yararikundaga niba atararikundaga nitwe twari mwambise ta avi aho twamushinguye nti yahisemo ibyo twavuze nti yari kwazumva ta kintu nakimwe none ndibaza inshuti y'umuntu ninde inshuti y'umuntu ninde mvuga amen Hallelujah. tuzamuri Imana amaboko Hallelujah. semeni haleluya Hallelujah. inshuti y'umuntu ninde niba umuntu adashobora kujana na mama we yapfuye niba umuntu adashobora kujana n'imfura ye niba umuntu adashobora n'umugore we niba umuntu adashobora kujana n'umuherezi niba umuntu adashobora no kujana muzehe hari chef ikasha basinzira barayisigaranye sinza amenye uwo bayihaye kibana yimpaye byibura bati umugisirimbe azoshobora ubushefu kweli murekere flash azoshobora mu gisirimba flash ayumbe okovusa il est parti comme ça tibaza inshuti y'umuntu nindi sanga inshuti z'umuntu nizibiri gusa ni Yesu wizeye ni imirimo myiza wakoreye abantu ibindi tuzosigara twese takindi amahuzo wasize muhira tuzoyagabura kukiriyo tutaragushingura Nyogosenge atwara imwe musenge neza wawe mukeba wawe abaturanye inshuti bo mwasenganaga bazambara igitambara cyawe bagiye gushingura mawe naho genda ubona ko igitambara cyawe cyo nambaye nuko mvuga ngo amen Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ari umugabo wansabye isapu ya muzehe yaje kundeba aramwa ngo pastor gwihangane no kuri ngo nimwega muza mutwigisha ijambo ry'Imana komere none ngo sengo yasapu ya muzehe ngo uzoyambara se hari abagabo bazi verbe igezo none se gwihangane ngo nimwega pastor muza mutwigisha none se ngo yasapu ngo uzoyambara se Karashaka inzebade iyo sapu wayimba namwe yatereka reka guma gushaka fata isapu icyo ushaka nacyumvishije Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Uyu mubiri mfite wapfa Ariko ntegereje nizeye kwa sasa irundi mubiri usa n'uwo yasukanye uyu mubiri mfite wapfa ariko ntegereje nizeye kwa sasa irundi mubiri usa n'uwo yasukanye Bana Nimbona ndeze wa musozi Zari
Yesu niwe nshuti yonyine. Zibana nawe uhari, kabana nawe warapfuye. Ibikorwa byiza wasize ukora abantu nibwo buzima tuzokwibukiraho. Hirya y'ibyo wariye, hirya y'ibyo wambaye, ni kuri twe ntitubizi, icyo tuzi ni imirimo myiza. Biriya avuga ngo imirimo myiza baruhuka imihate yabo kuko imirimo yabo izobibakurikiye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ndakubigisha urupfu rwa Yesu. Ako twashari kumwe. Timwarambiwe ndakere gucyeme. Muvuge ngo amen. Amen. Multiple y'amakesiyo ku rupfu rwa Yesu. Yesu bamubambye hagati y'ibisambo bibiri makuru twese tuzi, l'un à gauche l'autre à droite. Mwaramubwiye ati papa ushobora twumva ukomeye ngaho teza akajagari hano natwe tubona uko ducika ikuraha natwe turabona uko tugira. Wowe reba ukuntu durumbanya ibintu hano natwe ducikiremo. Undamererwa nabi cyane kumva umuntu wawubwira umwana w'Imana amakuru mabi. Amubwira ati njewe papa ukuri tuzanyibagirwe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bimwe mu bintu byinshi nzanigira kuri bano bantu bombi nuko aho umwe yaronkeye niho uwundi yaburiye. Les deux étaient à côté de Jésus, l'un à gauche l'autre à droite. Umwe araronka undi arabura. Aho umwe yaronkeye ubuzima, aho umwe yaronkeye ubugingo niho uwundi yawuburiye. Twese turi hano no muri iki giterane hari abantu bazunguka, hari abantu bazohembukira. Aho bamwe bazohembukira niho abandi batazigera bagira umugabane n'umwe. Tout ça dépend de ta foi n'ukuntu umutima wawe ukinguye. Mvuge ngo amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Noneho iyo umuntu yapfuye abari cyo bita mu Gifaransa ngo ni dernière position de faiblesse, abari mu ciciro cya nyuma cy'intege nke. Hari izindi intege nke umuntu yojamo zirenze gupfa. Hari ubundi buzayifu umuntu yogira. Iyo umuntu yapfuye hari icyo yokora, hari icyo azasaba, hari icyo wamuheza se ngo azomenye kwa kimuhaye. Nuvuga ngo umuntu yapfuye abari mu ciciro cya nyuma cy'intege nke. Nico ciciro cya nyuma cy'intege nke. Noneho Yesu aho ngaho muri icyo ciciro cya nyuma cy'intege nke, ta service dusa naho twomusaba ngo aduhe, ta niyahaya dusaba kubera ko iyo umuntu yapfuye ntacyo azasaba, nico mwamuhaye ntaza kimenya. Yesu niho yatangiye service ya nyuma y'ikirenga yo kuducungura. Kubera iki? Iyo Yesu aza gukora umurimo wo gucungura umwana w'umuntu yagwanye boxe cyangwa catch cyangwa karate akavuga ati Satani ale sentire noire ka zari kugaragara ko bariko bapimana, kandi imbaraga za Satani zari peza, zari au même pied d'égalité n'iza Yesu. Ariko Yesu avuga ati ndagukoza isoni, ndakugira gute? Zobanza mfe nje mu ciciro cya nyuma cy'intege nke, nkwikire muri mu ciciro isi tantegerejemo service, nawe iciciro utawutekereza ko notangiramo service ku bantu abariho ngutsindira kubera iyihe mpamvu, kugira ngo abazonyizera hanyuma narazutse bazoba bafite assurance kuwo natsinze napfuye ndi muzima ntantambara ihari. Amen. 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 Mvuge ngo amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Uwo Yesu yatsinze yapfuye, ako noneho ni muzima. None umuntu mbaye ngukubise napfuye ndi muzima no kugira gute? Bwana asifiwe sana. Abwakiri mumva Yarasutse Yesu Mwubahi irarangaye. Zamuri Imana amaboko. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Yesu yatsinze Satani.
ako Yesu we. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu ari ku ngoma. Ku ngoma hari ku ngoma we. Ayiwe ku ngoma yaranesheje. Urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu ari ku ngoma. Tuzamuri Imana amaboko. Hallelujah. Nitangira ry'umunezero waje nuko Yesu yazutse. Hallelujah. Le centre de l'évangile, umuti itsinda ry'ubutumwa bwiza, kuzuka kwa Yesu. Amen. Kwakoze imirimo. Mvuge ngo amen. Amen. Yesu atazuka. Siko birivuga. Ngo Yesu atazuka, ngo ishingiro ry'agakiza kacu kabakara abarubusa. Ariko ngo noneho Yesu yarazutse. Hallelujah. Ari wabahamya Urupfu rwa Yesu yoharumutse mumva. Yesu ngo yamaraga kuzuka mumva. Nyuma y'ijuru uzanezerwa cyane mw'ijuru we. Tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo n'urukundo, amarira azaba mw'ijuru. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sema amen. Ako nkunda amasomo yo gupfa no kuzuka kwa Yesu. Ningaho nzanumva jewe nafatiwe. Sema amen. Amen. Ari jambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'itangiriro ibice 3:15 ngo nzashira urwango hagati y'uwo mugore ngo uzamukomeretsa agatsinsino ariko nawe ngo azakwira ute akujanjagura. Kristo umwana w'Imana. Ejo bundi hari ahantu twari turimo kubwiriza muri Kadeza, hari umuvandimwe witwa Felix yaravuye Bugande. Umushitsi bazamurebaga nk'umusango bakamushira hamwe nko muri veille. Twamuvuga tumwa nijoro si yarusha. Nayo mfite isomo rivuga ngo imirimo Yesu yakoze itandukanye n'iy'abantu bakora. Muvuge ngo amen. Amen. Niki cyazanye Yesu? Ari ubu cyitwa Katari. Murakizi n'abatari bakizi barakimenya muri no minsi. Idoha. Ahandi hari bya bindi. Ni una utazi ibintu byabera Idoha bagusengere. Bagusengere kabisa. Ubaye uri umukongo mani utazi ibintu biri Idoha muri no minsi. Bagusengere. Bagusengere bare kugaruka uko ntuhari waragiye. Mvuge ngo amen. Amen. Ico gihugu mu kigira superficie ntoya kikagira n'abaturage bakeya. Ariko nanone ngo ubutegetsi bwabo kuntu bupanze iyo umugore abyaye bahita bamuheza $2,000 by'idolari by'umwana buri kwezi, bakamuheza $2,000 buri kwezi, bakamuheza $2,000 ngo abikire umwana kugeza ubwo ngo nagera mu gihe cyo gushaka ngo azoba afite $600 by'idolari kuri konte ngo azotangirireho ubuzima. Vuga muri Katari kubyara ni 6. Noneho rero ugiye nk'idoha uno munshangwe noneho bakagutuma ngo muri zira delegation ziyazijayo. Kwagira nkayo mahiwe bakagushira muri yo timu. Kwisangayo. Ukamugenda ugiye kwigisha ngo Yesu watanga ifaranga. Ukamuga ati Yesu atanga ifaranga ni arangana na leta yacu. Ugiye kwigisha muri Katari ngo Yesu azatanga ifaranga. Ukamugura unuvuga ngo Yesu arangana na leta. Leta ziduha ifaranga iyo uzaye bazaguheza $2,000 ukundi kwezi $2,000. Uvuga ngo Yesu anyaraciriritse arangana n'abantu. No, Yesu nikirara atanga gitandukanye n'ibyo ibihugu bitanga n'ibyo abakomeye batanga. Yesu atanga ubugingo. Amen. Amen. Mvuge ngo amen. Hallelujah. Mbere yuko Yesu yaje kuduha ubuzima bwiza bw'ifaranga n'ibindi. Uziko Yesu yaraye kwaza kayo n'ifaranga yari afite arazibura. Kubera ko yari azifite mu buryo bubi.
Zakayo yaragira imodoka zibiri yiwe niyo yibye. Yarafite ibibuga bibiri. Ikibuga kimwe cy'umushahara n'ikindi cyo gupiya. Kunyanyasa. Zakayo. Sema amen. Amen. Yesu aravuga ati uyu munsi Zakayo ururuka vuba. Ururuka vuba. Uzi ikintu yaramubwiye? Yaramubwiye ngo ihandi bizaba byose icyarimwe. Apana vuga ngo nzoza ngenda no ihana bukebuke. Murumva na ngisaza ngo ikese ya primusi, ngo nzoza ngenda ngo 12, ngo 11, ngo bukebuke gende ndekaye. Yabamubwira ngo kata kata. Yama ururuka vuba. Amare ngo atahana Yesu. Yesu arari wawe mu izina rya Yesu. Amen. Bajana na Yesu mutima wawe ugenda udwanganuka ngo agere mu nzu. Sema amen. Amen. Bati izi faranga zose sinazibye cyangwa ujya mupfakazi. Un homme sans compassion, sans pitié. Umuntu utagira impuhwe wibye abapfakazi akibimfubyi. Umutima mubi Zakayo. Yesu aravuga ngo uyu munsi wururuke vuba kuko gakiza nawe uri mwe na Abrahamu. Yesu arari wa Yesu amara ngo abapasiteri bararakara bicogi baskofu ayi wawe abapotre ngo barakara uwinzo bakamayirabura tako Yesu uzurara ku mabandi duhari ugiye kurara kwa Zakayo abapasiteri duhari twuzuye umwuka tuba mu mafungo abakina mama dukoropa tugatanga ameza ako Yesu amara Yesu ababwira ijambo. Abahungu b'Ibujumbura bafite tebe bivuga ngo ni salimiya. Mfano asa nuba naki. Aravuga ati njewe tago naje kurara ku barevera. Naje kurara ku bapagane kugira ngo nabo bahinduka barevera. Sema amen. Amen. Uko Yesu yorara tugira ngo yocumbika kwa revera sengi yumva cyangwa kwa pastor opisimu. Nukureba indaya ya mbere. Yesu akamararayo. Mukamumotsi uyu muyumbe nono. Vite amekuja kuwatafuta waliopotea na kuwapa wokovu. Amen. Amen. Haleluya! Naweza gushaka tazimiye no kugiheza gakiza. Yesu umurimo wa Yesu nabizera. Nukurara kubapagani kugira ngo bahinduke bamenye. Ejo umutima warambwiye Salomo ngo uburyo bwiza bwo guhindura abantu abizera ngo sukubahinduza amajambo ngo nukubahinduza ubuzima bwahindutse. Abantu babiri nibaje ku mustari umwe azi ibintu byinshi undi azabikira ariko azi kubishira mu bikorwa uwo bazoyoboka nuzi kubishira mu bikorwa kurusha uvuga amagambo menshi atazayakora. Yes. Seme turacari kumwe. Bwana Sivile. Ari cyanditswe ndi kwigisha muri no minsi cyane kuba turi kumwe na hari Bujumbura. Kivuga ngo nuko ngo hari umuntu ngo wari uvuye ahananaka ngo agiye ahandi ngo ariko ngo amanuse ngo guhura ngo n'igicuca bambuzi ngo baramukubita ngo baramwambura ngo bamusiga gato agira ngo apfe. Muri ako kanya ngo ahita haza umutambi. Ako twebwe abapasiteri kana hamfashirije salo ndake kujana muri bapasiteri bagenzi banje kajana mu bayumbi turi kumweme. Birizi ivuga ko uyu muntu wo kwiswa wambuwe iri specific izivuga aho yaravuye naho yari kwaje ariko uyu mutambi ntibazavuga address yiti yarafite aha yaja yarafite nahavuye yari inzererezi y'umutambi zerera ugiye paste mwumva ngo ndi hano muri quartier pour quelle raison turatembera hano. Iri wacu hateye ikahwa kuri abantu baretse akanyanga kamwe bayoboka kandi mu bundi buryo. Muzamureka akanyanga kamwe akandi kakaza mu bundi buryo agakawo kagatera cyangwa katanga wizi na nani ya indi umwe ya frigance ni na fungus. No ikibazo wenda fungus cyo kwita sindisha tanga wizi cyo kwita sindisha ariko amagambo azavugirwa muri tanga wizi. Abantu bicaye bazabahicara abayumbe 10
bakayicara mu gitondo bukira batavuze Yesu, batavuze umukutano, batavuze umwuka wera, bakamagambana. Nyamagaje uzumubona gute? Ni igipfu. Uriya mugore na matambi, uriya tahazogera. Ririya kanisa igiye gushira. Uriya mupasteri tahazogera. Ako nakandi kanyanga kama wazo. Kapita mbere. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ikawa simpi naje Zanyu. Ariko sasa amagambo yavugiye ku ikawa. Abapasteri batanu bohura guhera mu gitondo bukira bataravuga Yesu. Bamwe bagambana, bagambana. Kandi uwo muntu wawe ugambana uko ni posho ejo ninga ni uzobwiriza. Okay. Oh la la. Uzosoba mu ikawa ibice bibiri. Sema amen. Ikamvuga kimwe kimenyetso cy'umuntu wahuye na Mesiya hanyuma nsoze ibindi tuzobikomeza ejo. Kimenyetso cya mbere kiranga umuntu wahuye na Mesiya ni ukugira ibyo umuntu apfusha, kugira ibyo umuntu apfusha, kugira ibintu kanaka bipfa ku buzima bwawe. Ibi biravuga gute? Biravuga ngo nuko Sauli amaze gutungurwa na wa mucyo ngo ahera ko arahuma agira iminsi 3 atabona, agira iminsi 3 atabona. Iyo umuntu yahuye na Yesu agira ibintu kanaka bizabipfa ku buzima bwe, ibindi bikavuka mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Amaso y'ubwibone yarapfuye, ururimi rubesha warapfuye, akanwa kagambana gateranya. Tu es devenu un catalyseur, un élément chimique qui active une réaction. Hari umuntu bae barumva abantu musasa bose barize kuri. Niko pastor wacu Kanyamara akavuga ngo nta muntu mu mutazi nusu y'igifaransa. Muvuge ngo amen. Hari abantu bameze nka catalyseur. Catalyseur ni ukuvuga ngo tuvuge nk'umuyaga. Tuvuge nk'umuyaga. Iyo indare uyirasiye mu kibiriti, umuyaga uzuhuha muri ya ndare, indare igasha ariko umuyaga ntuzusha, uba wagiye uzamushika ngo indare kami igurumira, umuyaga urenze. Abantu bameze nk'umuyaga. Azashaka akagozi akagahambiriramwe mwene data, yamara akagahambiramo n'uyu Peter arakwanga. Hari abantu batwikira kuvuga nabi, tubona uriya mugabo arakwanga. Umva ko uyu mubwiye yamabi yuyu nawe nkamubwira bucya kabanda bateranyije, uyu namushizemo akagozi n'uyu yaga ndumuyaga sinsha basigara bagwana nagiye kama nkurura kakagozi nabo bakama baza kuyababaza kubera ko mpankurura akagozi baza bana kugera nka mutwika mikongana njewe nda simperuka narenze bagasigara bagwana. Iyo baganiriye neza bazasanga bateranijwe n'umuntu umwe. Ninda wakubwiye ko nkwanga nindagaho kandi naje ari we wambwiye katalizere muyaga. Abantu bafite imiyaga ikanisa vice revera wana kuriya barakurereza uzoza kugiza ngo vice kuriya ntacu titire uriya mugabo azogukuraho. Tubona kumaze kumweza iminsi 2 guhagarika ikurikirana, niwe ufite amavuta ya Kristo niwe bakunze amara kama kurura kagenda twageze ute Salomo. Ubuzima bwawe bugomba kugira ibintu bipfa mu izina rya Yesu. Ikibi cyose gipfe, ikiza kivuke ku mutima wawe. Pawulo ahuye na Yesu, amaso ye arahuma. Amaso yamwerekaga inzira ije gutoteza abana b'Imana, ihumiraho apfiraho, avukana mu yandi maso abereka kubana nabo, abereka kubana nabo. Nakira ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, Mwami Yesu, urukundo batumwamfira Zaza bihama mva Zazuka Zanase Agaruka Zanishirizo hazaba umunsi Tuzuba w'Imana Arababwira ijuru ryose Yesu azaza mu bwiza bwe bwose azaza imigongo waje Ore urukundo
ugiye gusenga Imana ushobora kuba hari ibintu kanaka wumva ko bikeneye gupfa, amagambo yawe akeneye gupfa, ukavuga ku magambo meza. Hari ibintu kanaka wifuza ko bigomba gushira ubuzima bwa Yesu bukaboneka ku buzima bwawe. Gusaba uhaguruke dusengane. Imana kongerera imbaraga, Imana kongerera ubushobozi, Imana yongere ikore ku buzima bwawe. Hagira ibintu bipfa, hagira ibintu bizima, hagira ibintu bivaho. Ibya Yesu byiparamatira mu buzima bwawe, ubeho ubuzima bukeneye Yesu. Niba uhaguruke dusenge, tuyibwire Imana. Ngwino ngwino akuguranire zawe zose arashoboye. Tutinye Yesu yiteguye kukwakira. Mutima wanduye arashaka. Ngwino akuguranire zawe zose arashoboye. Tutinye Yesu yiteguye kukwakira. Mutima wanduye arashaka. Ngwino akuguranire zawe zose arashoboye. Zawe byose arashoboye. Zawe byose